kublai pigi viewers sin pan agane ka video ngan wan raj pi ya ka khobor lai kam ha ka be bat ki state vacancy list khwana liang jong ka staff selection commission kala apply man agane ha ka ba kala pentip shai ki nongchung snong jong kari india hi bro ko we ha ka ba kala apply du live khandai hajar tam ligi pus kata be jong ki constable gd jong ki BSF, CISF, CRPF, SSB, ITBP, AR, SSF, bat NCB. Te ngatrai pila yo ya ketu video ka bangala de ban shina ha ka bidei bat kajing pelat ya gitu ki post kumno ban apply bat kumjuru ki kelas ki kerdan nang ta ka salary te hagane ka video ngan pensau shipi kat notli ki pus ki balai hapo ka state Meghalaya te sngap ya ka video na do bastang hadu banakut knang ba pintip nak benta ki organization lane ki kategori ki don kat notli koi ka kategori kat notli ki pus kalai hapo ka state Meghalaya nak benta ki kente bat kumjuru nak benta ki shendang ti page na do basdang hado banakut knang ba pin sngew bat ba pin tip kano tili ki pus ki light hapo ka state Meghalaya knang ba pin la ban apply dilada pidang dei bat mai ha ka ne ka video bat kumjuru ha ka channel ka jonga sob haban kerpa dia pi ba pin ya share like ba subscribe na ka banta ki jing pentip la ne ki khubor like kam ki banangwan nang ne shakhamat de to mentang in ya page no ya ki ne ki pus ki ba light hapo ka state Meghalaya ini page shwa mentang na ka banta ka ne ka appendix B1 ki category wise nagbenta ka state Meghalaya nagbenta ka post BSF ka grand total hangni ka de ka don hadu khanyo tli ki post but nagbenta ki ST ka don nyo tli ki post CISF ka grand total ka don lai sam khnai tli ki post nangta ka ST ka don arpunyo tli CRPF chispa sau tli ki post nagbenta ki ST ka don sau pundu tli ki post SSB kadon tangkawi gepus kata tang nang betaki ST ITBP ru kawi gepus tang nang betaki ST nangta AR lani Assam Rifle ru kadon kawi gepus kata tang nang betaki ST but ka SSF ka NCB pade umdon yegini ki artillery ki kategori apo state Meghalaya umdon jakabalai post dei nagamta ki tegi bangala de ban persngau ti sumbha ban shim ya kabu apply no nagamta ki tegi e category kata kum ka BSF CISF bat ka CRPF ki like bun teli ki pus kata kabade po ka state Meghalaya te nyepe chuchu menta ya kani ka appendix B2 Jikane gede tang na kabenta ki males candidates subhaban sngabha na kabenta ka appendix B2 na kabenta ka post BSF kadon ka grand total cheese pa andu tuligi post handre na kabenta ki ST kebede hapo ka state Meghalaya hi kane kadon hadu south nyu tuligi post CISF nil CRPF ru nil SSB kadon nyu tuligi post ITBP kadon arpoi tiligi post khandai tiligi post nagbentai ki schedule tribe AR kadon khandai tiligi post south tili nagbentai ki ST SSF but NCB nil kata kebumun omdon post nagbentai kini te haka appendix B2 ru nagbentai ka post BSF haka bun bah kata kadon hadu south poi nyu tili ki post kata tang nagbentai ki ST hendri lada total lang but ki ST OBC unreserved kadon hadu chispa andu tiligi pustang ka kategori BSF kesubahan chim ya kani kabu khamtame kibadei ki candidates na po ka state Meghalaya chishung in page nya ka appendix B3 kata kabadei jo ki male candidates namta ka post BSF kadon hadu life san tiligi post bar grand total untuk lang kiwi ki kategori kadon hadu nyop khnai tiligi post CISF Arab South tiligi post ST kadon haru khatway tiligi post CRPF Southway tiligi post ban nagbenta ki scheduled tribes ke badai na po state Meghalaya kadon khatpra tiligi post SSB ITBP AR SSF bat NCB nil tegi don ta haka appendix B3
kadon lightly ki pus kiba don buntli bha ki kam ki balai kata kabde jong ki BSF, CISF but CRPF. Ila kerpan nagabenta ki candidates ki pakwa ban apply ya kita ki live knai hajar di ki post ki balai pokas di India kabde jong ki constable GD subha ban shim ya kabu kamtam ki bade na pokas state Meghalaya je ngala de ban upload ya ka video ru kumno pin apply nungba ka mobile phone subha ban check hapo ka description ngan sabu apo ke description lada phimpat lap lani phimpat page ya ka video kumno pin apply lungba ka mobile phone ru ngala de ban upload ini page menta sa jongki female candidates lani ki post ki balai na kabenta ki kentai kata kabade apo ka state Meghalaya ka appendix C1 na kabenta ki kentai ka post BSF ka light ligi post CISF neutral ligi post CRPF art ligi post kata kadega grand total ya baro handai nakamta ki ST lani ki scheduled tribes BSF kalai tang art ligi post CIF light ligi post CRPF ko wi post handai ki nil mdon post ai te subhaban kan mau ya kini ki number of post ki bangal ada ban persew shapi kamtam ki female candidates lani ki candidates kan thei ki bakwa ban apply na kabenta kite ki post ki balai hadu live khandai hajar tam kili ki post hapo ri India na kabenta ka appendix C2 female candidates lani ki candidate kan thei BSF kadon pratali tang na kabenta ki ST ka total kadon khat khandai tali CISF CRPF SSB nil ITBP atli ki post namta ki ST ka grand total kadon hadu South ali Assam Rifle kadon kawi ke post tang nam ta ki ST but NCV nil te nakbenta kene ka appendix situru subhaban pat ya gini ki number of post nakbenta ki female candidate appendix C3 jong ki candidate kentai BSF duty ki post tang nam ta ki scheduled tribe CISF kawi ke post kiwi nil te subha kamtam nagmta ka post BSF kalai bun bha laga de ki kentai nation rang te pisubha ban apply khambun nagmta ka BSF te subha ban page bha te lada pikwa ban tip ya ki details ru ngan sabu ya kani ka notification jong ka PDF hapo ka description box ke junga bat phila ban download ya kani ka format bat phila ban check ka post ayu ka balai bun bat phila ban apply nak banta kiti ki post te haba grand total ye kini ki number of post ta bade jongi shinrang BSF kadon prap khnai tali ki post CISF lai phu prat tali ki post CRPF ndu pusau tali ki post SSB sau tali ki post ITBP chpo tali ki post AR central ki post NCB bat SSF nil lada total lang ini berok khoj kadon hadu ars pa spotli post kata kabdetang ki scheduled tribes ndere ya baro andetang ki scheduled tribes te lada grand total ki kintei pede tang lam ta ki ST kadon arab saudi ki post te kan mau ha ini ki total number of post ki balai hapo ka state Meghalaya but idon ru ki state habo ka India ki balai te subhaban page dan ni check lada pikwa bantip sepang kani ka number of post ka ba dang suppletion ka ba don do live khandai hajar tam tuli ki post ki ba de jong ka post constable GD ha ba nagliang jong ka staff selection commission kadang pelai hishan te khoblei shibun ya ka jing pelai por ka jong pi ban page ya ka video ka jonga te sai sin pan kerpan lada pidang degi batmai haka video ko jonga subhaban share like but subscribe na banta employment news ki banangwan hakini kisni tang katahi ya ka bamenta kublei shibun